Yada say yesabo kwa babiem do ba Adom TV bedwam dwumadie yi eso yada radio sese wode ya ahye na wochu foforo mu de si last week in atwam enti ni hu nkomo ne enne yada foforo kra ye hunu dwoada we ya eye 16 June 2025 for that wahu bi da wa hia bi wo ba bi da da bi na onim de oma ansa nkwa no de oma moja papa bi di umu afru sane ema wo home ya bi obi antale ho wo sore wo de na seda aba ne de ene me kai wo so refia nyame de onye trimodefo so refia wana na sienti obepa ne show da bi anytime baby abekai no bia so wo washroom ho kra sisi ya na kai ne boni dini so ra medase se ne wode me aka wo mapa no ho medidi afia amankwa tamaklo radio fosu 97.1 emamu ache emamu akwaba mini owura sante hey ni o man hini ni gina ha anopei de oye nyina enkusi hwe we ya unhia so be ne ha memo ache aya me hia se memo ache majo so ba fefe e na judicial secretary for Ecuador da me che obi ne de mai ni e ma no a certain improvement improvement a man no ni e ma no a certain improvement. And I was so. Our Father's Day. That's from where they are made. A certain improvement. Now it cannot go unnoticed or unannounced. It's a better man, because me for the past 4 years, the best Father's Day. To the while, then imagine that an artist. No, come draw, sir. I would draw. Do a free honor. No, my expand there say eat well and exercise. It's a Father's Day gift. So what you say? It's my brother for 4 years. And also it is all a money there. No can just say, oh, we cook here. This time they enroll. They say ya kakra esi wuna. E dey ahye wona na so yekoye oshu. Na aduane no so kra okodi no. Omo ye specific on the obedi. Ya omo mani prabre o. Aduane ye bre papa. But it's an improvement. We Ghana have a Father's Day ultimate say na me ni rekweni e pagya ni mukakra nti da mass ye da mass ye da mass ye da ana de omuya na ye didi agro no ye say ha no mo mpese ye be ko be mpese ye dwene ya pomuden ho iti o dwene ho da mpese o mche wan say uni eye botantim no uni du pon na wo fie no ti biribia da no mpese wo nya ahoden a na nka say fie afia yidi no monkey dey work no matter so babu dem say babu be koso I chop sa koso monkey dey work babu dey chop e say me sorry am ban ba ko say o ma ke say o mo say nyum bia bo mo bo mo say mema ye tua nyi say sanity ana no am say sa na o mo say ye tua nyi won say ye tua nyi sa ye be tua ji change na me fa sika go matina me change me na say che ajanum nyina the beautiful thing is that Adom susu dodo na and omo make effort to reconcile with whether omo mapa na say obi ono ye adwuma bia oji sesin to be about a good occasion. If you really a very good occasion. Nti bibia na nam na kwa mkama ebra sense ma odo to jodo bokatem de ebe man hokwan ye di ebro any online stories no masa ka say ye man ne nananom no onyame adma ukuada we anom de omo dwumadi ni be me kire nsokre no omo to aso nsuo no so de ufiri kuma ekosi kumase efa cocktail etwem besin kwa asinfosu efa Cape Coast aba beduka aso abi rankra ha insuo no age bebia nti ye kwa so hwe America 10 sprinter for ne sa cars infianfian me besin bo mudin ketin o hwe America 10 a omo bi shadow to or shadow nti no te so mutimi bosso sa no mu kwa mpampa o na bia ka kesi esi omo no mu kwa mpampa no nipatim because isu atowei wo wipe anye o tie nye on tie regular checks o the nipa o kope no e to chaskele na yen so yetim as passengers na ye besa is ye dey because the betima ya na ejina ha no pa bia bere bia de ba na ye bo monka munyese montwumu ve munyese but Tinano da so na fiance mo ka ke na Cape Coast bi Cape Coast yi woni ba se hemfa ho ba bi na ye koje obi a okoye we na me say de na wo ka no anyo unim red awon hu bi physical ojina kwa ho enye kwa ho aduane a moto obi eto akwa ni free to obedi line ma ja nam ka
wa bebutu wa chenye egu hey na me ka say acting ntinu oya zana mso ejaja me de we mo fo mo nkwase asimto me nua all the say me ka ni chana mso me ka say all the say am say ono I say what treat kama mama me no to agina ho say ya zram wa chenye agina ni so nti obi anya bi ani no be no wadi we dey say ma mi mboro ayi o show me mu your friend say kra ayi Jack alolumi ono e ka say opan bo kotokoko a kele we oso wani amo hu nti matoni jina madam kokoko dey say dey si jaru ti eche obia it's a beautiful country na me dey ache what na ni mama en komo bi ho ya na se biem na se de wo kan siyiri nom na ade ni te na asemi di ka e be free takrade ni abe piem wo peku maka so a sa honso news no so hwe kakra so na yiyiri a ya se so bi ho adi okurudu na se de no abuban ba utie manfo no nkasa no a kofo sisi dan no e wo nsuo no kwan so nti ono no ba bi obenya afa bia no wo fa na me so me kasa hwe de wa hey what's it say mama here 71 and I there in kolanso and I there in sua form black voter Nyezi nti sa wote baabi na ase nsuo ne to uni problem I was nsuo to amoada but na ha obi so e wo baabi ai ne yegina ye nsu ban no a ye be nti na asemidi kan na ho ne be free aba ne na Ghana fo ase kwabna if you said na no memenda obo ye ma ne ye fe ye ka say eja no moda no ye pese ye ma eja no nyina akoboden pa aside gift no ne ne ma beba nso se be ma wa hoɔden a uni problem correct Bema yare ohu ati sa akra ya wono foforo yare if you get dum say na tese on sode ne na nka ne san ka tese na bibia ya ha ye ti empesa sa de ni besi nti endpoint homeopathic clinic ni Adom 106.3 kan hu bo mu ko cheki ejanom ne ni parmo ba ma ne ye fedodo me ye sure se mo a ye ntimi ahwemo no ye se ye ma ticket bi na dwemu to so but say afi na wo call juada dia obetua wada roma free ni na yes for Saturday nti di call Saturday na nso enipa no bu so adokotafo adwumayfo ni nyina brenti na ko so omuje wo mahome ne yeto so ne no ukura card ene de ubenya ticket bi a wo ba wo de beko free bende na wo so wo kwa check wo de enye free medofo munyema dog nyeska na ja obetimi so abeso ya senti ya da ho mose asempa that you can cook enura and also adekuma Mike 2 yeah fried rice yeah kaso Beyonce yeah jollof yeah but ni jollof ni bi de ja share no wa me oh wo de men doubt so ba mchesa wa manti me can see semuntia I was part of the competition na da no me can see semu oh my Martina crank that brand there tina be di maduane owi eche no busa am say me ko toy na am say I don't can Ghana nkran for man bi o ma ba nya nkran for ma make o because Ghana ma o ma tena nkran dodo na no o de ko mu feed we on pon 5 chop bar restaurant in Ghana ma se Accra stay by plan restaurant no dey jebo ha na bi wato ashim eno so small not to the work out there bring my ho kwan ye brain no the Ghanaian Times says Zoom Lion clarifies status of YEA contract reaffirms commitment to transparency. Here Zoom Lion wa church and say mo say ntwa me contract bi so I spy it will be over and abusu means e bia na subject to renewal it will be be ka say ntwa me contract manya ne kore aso ana yento aso nti esi hwa Ghana one city Ghana fuel levy suspended hey the improve ni na suspension enema bebre ko dinkita ho ni afese saa sika na dey to so no papa na na afei wan hwe na ati se de ade bi na ye pegya mu kakra o Iran ni Israel na afei ko fanso so bi abreye nti ye hwe mu kakra ansa na etima to aso asema papa asema de Black Volta tragedy 7 Laura SHS students drowned 5 bodies retrieved 2 missing hey yay signing hey SHS 4 hey asamu wa wo hwe ma wo yam nhihye wo se de ye wa wo de hie bi sa de tie o
That's why I feel so bad. Put yourself in that position. Say, "Erade man empare, empare." Now tiwa, when you say phone call about so ba modern body akọ ni ma na bo so afede we tell you jura so ba isu akofa oba. Hey. Daily Graphic. Zoom Lion clarifies status of YEA contract. Kesepa from Animha. State media eye financial relief. Minister appeals to Parliament for tax exemptions. Osha Iru Akwachu for so say, hey, and then the GBC GTV no. Nyamie ni nukiro mo physical so media so ma say o matime di djuma ho. Di fa to oje ho bia na ye ntwetwe o mo free mu. No mo djuma di o mo di no. Entimi nkonka na bibia entimi sisu yi emfa emma o mo. The Ghanaian publisher. Obiye ka Zoom Lion asem. YEA contract expired. Zoom Lion clarifies. And wasem ewa Dr. Sian Japan so nfonyo ha afesu dom kuma no minority slums dum so Levy U10 dom kuma no say hey majimoni so fere mo amode gigirigirigirigiri ma ko she merawi afere mra mo fanya adwuma NSA ade che say NSA enti omo nso kasa say mo na majimoni so no the custodian. Damai Mines agreement requires Parliament's approval. Nano doubt it. Yen trauma from a goodie a year to know. They be hard and never ho nsem sa. Debbie. We cry the air, chance here. Edim. Ye be ya gia de. Namra shibia for pade. They mo say timidi and Sasha Krata said this 2 minutes. Na utimidi could dia juma. Afem dom kumani gusu kasa. U10 na abaye. Efa eye 1 cedi or they total so no. Enim has no makaka no. YEA Zoom Lion contract expired, not terminated. Contract no. Ne brain aso in twem. Nti obi obeka se twa contract ni mu no enye no kore. Israel-Iran conflict cause of Levy suspension. Oh, energy minister. Wakasa was ye. Ye hu anim ye o. Atene sa ase ye hu anim ye. With the Russia Ukraine and this for Russia say Israel Iran. The news center. Oh, kwadanso no so a omo nsu afọ na enum yehu omo no so e wa ha no say. Oil price surge from Israel-Iran war halts. Doomsday Levy. Ye fango no so dem say yin ni kure mo ha. Nti Iran so de ija wo ho. Tie baba say na ba say manya care from the ones go to already no fango bo wa manane no peja ana e peja ni mo. Ye di inquisitor wi. Eh. Ona mfu na way. Why? Mr. and Mrs. me from gift your worry no more. Mr. and Mrs. Mensa in trouble. Attorney General Yabrel. Adem. Court kese pa ni sisi obibre. De bia ba no abeto nyom kura kire sa bo nkuru kire sa 548 into the ye adwuma no. Adansie bi e wo ho kire sa ni pentoa na kasa na doso. De bia Attorney General no bejo I talk to you today and I'm telling you into the Ebenaso. Ebeso so ampa. Ebeso. Na ya se ure fina akofa ye nchi. Enti minyina ma na wo ha ni nyina na emu. Ne ye mema papa bi. Ye. Mema papa bi e wo mo multimedia ha. Yeah, mo first kan mo no ja. I wish you happy Father's Day. Why ya dear dodo. Free a penny Katie. Adi besi be makuma wo adwuma emu. Ya da mo se. Bedwa mu mema fo. Ye, yes, yama, ye be de. Moya mane ye fe, moya mane ye fe. Jenne. Montredo. And that I enra. But na mo money and reflect on man so. Mo ati ase. Enra say nya ni kwa dia wo Ringway Gospel Center Assemblies of God. Mampani ju. Me mo say mampani che. Mampani ju. Na Nigerian boxer no so bo na man che. Pacho ai. Hey, na Nigeria was there. Mampani ju too. O ye dey there so wa pa. Eh, say na metinachi na jai. Kwabna nya wa bet TV. Oh, a nice guy. I never bet TV at all. No, ni pebu o ha. Some hills of one motipen. A man what's in an say ya. Hey. Over steady. Now what make sure me go from there and my basa bi. Okay, be just. There be. Everyone penny ya dear. Hey, o che no pa. Penny dear or your communicator.
na eyampa oka no na MC for men's day na no so na men's day osako shi toli bag oka asem ku bia na enam oka kese ne communication ye boring kese wo tie no a wo besere sa mampani wo nkwaso wa ho brase ene de we awodo nyame nti onyame nya okese amen no amamu amen bibia ne nam de kwaso bibia nya so mfaso Lordina Mahama unkwaso aduane ni nyina ifru side obatampa oho yeah gusu ndi etem ye nim se nka wu nyina na nka ete ba Lord ya de afekwa na tretre ne nkoba mu unkwaso mesi oho ayo enti Reverend Benjamin Tete Grace Tete Mrs Nyamishramo ene Ringway Gospel Center mema ni nyina no adi ensem eno aka me ba oba manya be wan park obuwa there was space papa matese nkofo say asore na wa hia ombeba ho wa hia da we ba unya ona na wo ho na aduane ni su o musa that's so wa momra that's on your permit ya ya mo akwa abanso awrade ajeje wotata free US abedu memo mi ameja ejafori ye won kwaso eno ose akoko di sun eja kwaso ari akoko no ate onkwaso yedom say ye kwaba agudie mo nsam na enani wiki mu health tips no infertility in men yeah wiki mu ko na infertility in women no it's ada yamo and oba na current no ya na ye say tie mu bi won so deficiency o yes and ade ba ko a yeso bi ahye no so be me bi wo ha na SS time no a wo ba ko ato ho nti saa akura na na dare tirim nti ofi say on do timi adwuma adwuma ndo obeye but so no e wo fom nti week yi mu infertility in men wada wo ma ntie bi kamati ntie bi ana kwati ana ebi ana bibi wo ho na obi a wo secondary infertility ni bia ye timi asiesie ma bia ya mabu ni peduanim sa e be kyerem ni nyina mu anka mo ntie mo nje brentie e da se yakwa basika osika be bampa cho twanedi *281# nti Eric be che ba ko na semidi kanso ache eni die mu wudi a ye fra wa ya fa enum phone no na ho ya sa enye enti wuti wo ya sika bi abeda ho ya wayi wani mwadaroma ye se ya na asofo na etwa no ye mpene sa e be se be sa sika o sika twa Eric e ba sisi a no 10000 Ghana ye da se